Ake ngibingelele abantu konke amagumbi amane omhlaba. Ngisithi mabaphile ngamandla kaNkulunkulu, mabaphile ngamandla amadlozi. Yilokho ngisisho ngithi mawuphakame umsebenzi. Asiqhubekeni njalo sisebenza ngale ndlela esisebenza ngayo ngokuthembana kwethu esikwenzayo bantu bakithi. Ngiyabonga izinkanyiso engizitholayo, abanye abaziletha mathupha, abanye abazifaka ku-akhawunti ngemva kokusizakala. Ngisithi mawuqhubeke umsebenzi bantu bakithi, amandla ahlale nani, ahlale nami njalo. Ngilifisela impilo ende njengoba nani ningifisela impilo ende ngenjabulo elinayo bantu bakithi. Ngisithi ngiyabonga. Igama elithi ngiyabonga mina liyangikhulisa. Igama elithi ngiyaxolisa mina liyangikhulisa. Alingehlisi isithunzi igama elithi ngiyaxolisa. Akukhona ukuthi ngoba ngimelaphi mangixolisa kuwena ngincane. Nawe ngiyalidinga igama lakho sigulane mangabe wenze inkinga usho ukuthi uyaxolisa. Akukwehlisi izinga ukuxolisa mangabe wenze iphutha. Ngisho ngithi ngiyaxolisa, angisho ukuthi mina ngiyaxolisa ngoba ngisuke ngiyenze iphutha kuwe. Ngisuka ngifundisa wena ongakwazi ukuxolisa mangabe wenze iphutha. Bese uyathatha i-blame ibeke emuntwini ongumelaphi ngokubana wenze iphutha. Izinto nezinto masizenza thina bantu bakithi sisuka sibhekile. One, ngizobala into eyodwa. Ama-instructions mangasikunikeza wona sithi yenza lokhu nalokhu nalokhu, wenze. Mangabe ngithe mina faka u-R50 kuleyo nto ukuze iqhume, ubese uyangitshela ukuthi wena ukhohliwe ukufaka u-R50. Usulenzile iphutha. Esikhathini esiningi ngikhulumela kulabo othola ukuthi umuntu ukutshela after 3 days sokumele izinto zakhe ziqhume, akutshela ukuthi ngakhohlwa ukwenza ukuthi. Ukhohlwa kanjani okokuqala ngoba ngikubuzile ngathi into enje uyenzile, wena wathi yebo. Kufanele ungitshele nje sometime ukuthi cha, khulu ngikhohliwe. Sikwazi ukulungisa kusasenesikhathi. Siyakulungisela kusasenesikhathi. Ungayenzi umcabango wakho ngoba thina asenzi into zomcabango wethu. Senza izinto esisuka siziholelwe, sizitsheliwe ukuthi wena sikusize kanjani. Ake ngasho mina ngithi umuntu yakhona ukuba ephethe 60,000 tathi afuna utokolosha. Bese ngimtshela mina cha, utokolosha akulungele. Wena yenza into ka-15,000. Leyo 45,000 buyela nawe emuva. Akusiko ukuthi mhlambe sisuka sisenza ngokuthanda ukuthi sithi buyela na-45,000 emuva ngoba yinto esisuka siyitsheliwe. Thina esintwini sangakithi asisebenzi ngobuhwaba, asisebenzi ngobugreedy. Sisebenza ngendlela yokuthi idlozi lisuke lisitshele lathini. Bese sibuya kule nto futhi bantu bakithi yokuthi edlozini umuntu uyakhalaza. Asale ukuthi ukhalaze. Kodwa-ke mangabe ukhalasile bese sithi sicela ukubonela, ukubhekela, kucheckele ukuthi bangathini abantu abadala. Mangabe ngithi okay, lungisa mhlambe u-2.5 noma lungisa u-3.5, idlozi lisho njalo. Asisanegotiate
ngoba akusikho emakuleni lapho uthenga khona ingubo eyifonkhongo ozothi uyiwasha bese i-material engaphakathi ibisiyabuthana ekhoneni. Lapha sikhuluma ngedlozi, asikhulumi nge-material. Ningizwisise khona laba bantu bakithi. Asiwalele uku-negotiate, ukhulume nathi ukhalaze, hhayi uku-negotiate. Uma ngabe sithi ukhalazile, sicele ukuku-check-ela ukuthi idlozi lona lithini. Uma ngabe likhulumile ukuthi okay, makaphathe 1.5 limsize, ngiyakutshela ukuthi phatha 1.5 ngizokusiza mntakwethu ngoba idlozi lisuke litsho njalo. Ngiyabonga kuleyo ndawo. Bese ngikhumbuza njalo nawe basabambe inkanyiso zami, abaphethe inkanyiso zami abanazo. Ngoba into nento ngiyayibona ukuthi wena ususizakele, wena awukasizakale. Ngicela ulethe bantu bakithi esitsheni zedlozi. Ngiyabonga kuleyo ndawo bantu bakithi. Bese ngizokhuluma-ke ngento ezimbalwa. Ngizoqala ngabantu abathi bona bafuna ukungenelwa imali ku-akhawunti. Lento ngayikhuluma kudala, ngayitshela abantu kudala. Noma ngobuso nobuso umuntu mangimtshela, unginikeza i-akhawunti yakho negama lakho eliphelele nebhenki yakho oyisebenzisayo. Ungafaki iphini yakho kimi. Iphini angiyidingi bantu bakithi. Ufaka i-bank account number yakho negama lakho nebhenki oyisebenzisayo. Lokho-ke kwenzakala ngesikhathi esincane nje. Ngesikhathi esincane, kodwa uma ngabe into isikhathi esincane angikhulumi ngo-3 hours. Ngikhuluma ngendaba ka-12 hours muntu wakithi. Ngikhuluma ngendaba ka-12 hours muntu wakithi. And then leyo nto ngakhuluma kahle ngabatshela abantu. Ngathi mina uma ngabe ufuna ukungenela imali ebhenki kwi-akhawunti yakho, lento ingu-2,000. Within 12 hours uzoba uyitholile imali. Kodwa angikuthembisi imali eningi kakhulu. Nga-expect i-1,000,000. Nga-expect i-500,000. Uthola nje imali engange-150,000. Uthola imali engango-150,000 kuphelela lapho. And then maye ngabe ngakusuthisa i-150,000 uvele uhlale ungabuyi uzongikhuluma nami into eziningi, ungibuza imibuzo engeke ngiyizwe mina ngoba vele i-1,000,000 angeke uyithole ngosuku olulodwa. Ngiyabonga kuleyo ndawo bantu bakithi. Bese ngilandela futhi ngento ethwebula imali. Lento mhlobo wami ikabili. Mangisithi ikabili, ikhona into engizokunikeza yona ukuthi uhambe uyothenga ibrand, uthenge imbali. Ungizwisise kahle. Thenga ibrand, uthenge imbali. Obese uyanginikeza amagama wakho nesibongo sakho. And then angifuni umuntu ongibuza imibuzo eminingi. Umuntu mayefuna usizo ufuna usizo. Uyabuya nalezo zinto kimi lana. Ngiyabuya ngikwenzele bese ngikutshela ukuthi uyenze njani ngale brand, uyenze njani ngalezi imbali. Kodwa ke uphatha imali engango-3.5 mawuyifuna leyo eyembali no brand. Bese ngikunikeza izinto uhambe uyokwenza izinto zakho zikwazi ukuphumelela.
Bese ngibuya futhi kule nto yokuthi siyakunikeza into uhambe emabhenki, sizokutshela ukuthi usebenze kanjani, uhambe uye emabhenki, uhambe uyothwebula imali, uthola imali, usubuya uzosibhadala lokho esivumelane ngakho. Uphatha imali engango-3.5 kulokho mawulufuna lolo sizo. Within 2 days uzoba usunayo imali oyifunayo. Kodwa-ke angeke ngicobele ulwazi lonke lana, ngoba kunabantu abatshontsha ulwazi labanye abantu bebeselithatha belisebenzisa ngendlela yokuthi bona sebesazi kakhulu, ngoba siyenza into esayiphiwayo eyisikhwama sedlozi, hhayi into eyifunda komunye umuntu ubuya suyatshontsha ulwazi lomuntu. Angeke ulutshontshe ulwazi lomuntu nesiphiwo somuntu ukuthi uyasisebenzisa wena sikusebenzele. Ningizwisise khona lapho bantu bakithi. Bese ngibuya kwinto iyokuntshontshela imali ngosuku. Siyayithumela futhi leyo nto noma ngabe ukude. Leyo nto mhlobo wami leyo ekutshontshele imali ngosuku ezokunikeza 100,000 ngosuku, ingu-6.5 inkanyiso yayo. Ingu-6.5 inkanyiso yayo. 2 days guarantee. Mangabe ingakusebenzelanga ngoshuntshele idlozi khulu, ngiyabuya ngizoquma ikhanda lakho ngithathe ngiyolithengisa, ngoba is 2 days guaranteed muntu wakithi leyo nto. Ungangithola-ke kule namba u-083 20 66 954, 083 20 66 954. Ungifonele noma ungi-WhatsApp. Ikholu eyodwa noma ngabe ungangitholanga ngoba ngihlezi ngibhizi, mhlobo wami, mangabe uyenze i-miss call eyodwa ngiyabuyela kuwe. I-WhatsApp noma ungangithumela i-WhatsApp eyodwa ngizoyiphendula. Kwenza ngesikhathi ungithumela i-WhatsApp ungithole ngi-online, ungafoni phela ngo-WhatsApp nawe. Linda, ngoba uma ungibona ngi-online ngibhizi ngezinto zabanye abantu fanele ngibaphendule baqede, ngoba kusuke uthole kukhona abantu abasizwayo abangaphambi kwakho. Ngiyabonga kuleyo ndawo bantu bakithi. Udlozi khulu okhulumayo, 083 20 66 954. Ngizehlisa ngime lapho ozehlisayo. Ngikhuliswe idlozi ngoba ngokuzehlisa since 2002 ngiwenza umsebenzi lona, ngazi kufika sonke isikhathi samanje lokho ngiwusebenza lo msebenzi, lokho ngibancedisa abantu, ngibanikeza ulwazi nokunye nemikhuhlane. Abagulayo siyabelapha abantu bakithi, siyalinikeza usizo. Ungaguli usendlini uzufele endlini uthi ngoba inyanga zifuna imali eningi. Khuluma nathi sizokusiza ukwazi ukuphila, uphilele ingane zakho, uphilele umndeni wakho, uwusize ube nenjabulo. Ngiyabonga kuleyo ndawo. Ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba abalele esibhedlela. Nabasokolayo ngithi mabaphile, baphakame, baphumelele. Indoda mayibe indoda ifanele ibe indoda kuqina. Indoda mayingabe igwala. Indoda mayibe nesibindi. Indoda mayibe indoda ibonakale emndenini wayo kuba yindoda. Ungafi kusasa abantwana besala bekuthuka bethi ubaba wayeyinja, ngoba bayakhuluma mangabe usulele ethuneni noma ungezwa. Ngiyabonga abantu bakithi, angithukani, kodwa-ke ngikhuluma iqiniso, izinto esizizwayo ngokuya kwesikhathi. Mangabe umuntu esewalala elele engenalutho, abantwana basala bemhluka thuka.
njengokuthi ube lidlozi elibi, ubaba vele angeke simbuyise ekhaya. Iba lidlozi elihle elizobuyiswa ekhaya ngoba abantwana bejabulile. Ube lidlozi elizombatha iy'ngane zakho noma ngabe usulele ethuneni. Siyathokoza, siyashweleza, siyavuma, sithi amen.